Thutha wa gukorwa agiteng'erera bururi-ini wa Japan, Rosemary Wanjiru ni akunyitwo ugeni mahenya-ini ma thigari cia prisons kuria ateng'erire ihenya ria mita 10,000 akiiga thi njorua ya tene ya gitaru kia Afrika Alice Aprot uria urikirie ari wa keri. Wanjiru igite ari na matanya ma gucoka na mucii kugeria munyaka wake niguo akorwo akinyitira bururi temi mahenya-ini matiganite. Kwa leo nimejipima na nimeenda peke yangu, nimeona ya kwamba nationals niko tayari kupambana na wao. Ndajua hali itakuwa ngumu, but kutoka sasa naenda nifanye mazoezi vizuri, nijiandae sawa sawa ili niweze kupambana na wao nikiwa na target kuingia Kenya team. Nayo njorua ya njamba njithikiritie miaka 18 na ihenya ria mita 3 kurugagerwa na myself in chess ball thini wa thiku ici igiri andikithitio utorani mahenya-ini ma mita 3 na mita 1,500 akihuthira mahenya maya ta njira ya gwithima mituki yake mbere ya mahenya ma thi ni mo World Championships. Muru wa nyina na njorua ya bururi ihenya ria mita 1,500 Elijah Manang'oi George Manang'oi nake ta muteng'eri wa kunyitwo ugeni aigire thi Vincent Ketel na ihinda ria sekodi nake Laban Kiptum akirekia riu wa gatatu ihenya-ini riri. Hamwe na timu igiri caguritwo ni wikia wa itimu kurugagerwa woko ya kilomita 10 na wikia wa discus. Riu maitho mothe mari kiharo-ini kia Nyayo Stadium kwambiriria mweri 20 nginya mweri 22 mweri wa kanana riria timu cia KDF, Kenya Police na Kenya Prisons igakorwo igitungana hingo ya mahenya ma gibururi. Ngiribotera metha ya mathako ya Kameme TV kuma kiharo-ini gia Kasarani, ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru.